and some krona mono and emrasibejeni no e one of ton abato empesua so Samuel Kujeto ablakwa no so apesen bia womo de be ne namu amazon so be se dun krono womo acheche enioma de amamfo a womo ho aka e wonso yimu manfo a wote enkura enam insuyiri so ama woni atutu aka wonsem emu no wacheche won mu ekuyakuyo dunkuno se de be ya eniama wo becheche ama wonom no ebi besu obi aso wadi nkan e de emo boto esichire sanitary pads ene eniama afoforo bi akwakoma manfo a wote ekurum honom dada nhwehwemu a wadi nkan eyeye no eda na de se enipa bebro empimudu ene nam insuyiri so ama wonum fie amemu ane senti sese wonya ba bi kura mfa wonti ento Samuel Kujato ablakwa eye Northton emrahye bedwani wani amane boni etwetwe nkomo Water River Authority omo say AKOSOMBO dam KPONG dam nsuo ayama as say omo yibego na the way omo ye ayama nsuo no aba your constituency very violently I say niema bebre I say nkofo adan the people adan bebre nkofo dodona aluze omo properties assessment ayaya no nipa more than 10,000 and affect mepe ha ye wono mepe the whole mepe one kasa mo akwa about 70% of mepe make assess say ehye insurance enti as some kasia is no as I say as leaders community leaders abra wonum eda eniama wode koma manfo a won hu akire wonum no adie no emrahye bedwani efasa akonya no so ede to ganafo nyina enimu se manfo asesei wo wa ho kire mu no wontwan woni no meboa wonum manfo a enam nsuyiri so asesei wonum niama nyina ase no ede atodwa se de nadmu emfa niama bia emeye wonum emmoa no wo hunu se weyi won mu ye hu se na admodi dia no aba de etin se bi omuso mu che nsu amuche de sia na me nu kasa uba de goma pure water one say kra obi anya bie ansa na wakasa okonya duane uko de vima pure water omu nya bie ansa na wakasa okonya duane ye nya bibia ba ya ti se na admo no omu tra omu be so omu ye bi ba ye hu bibia sa